پادکست سلام خواهر از عشق و آرزو، سلامتی، حق و حقوق، اویله‌داری و کاری بانوان با زرنگیزی نوروز شاه. مومین‌آباد سال 2025 جوهربی 27 ساله از سوی شوهر سابقش با 11 ضرب کارد کشته شد. پنجکند سال 2025 مرد با قصد کشتار به همسر سابقش حمله و او را مجروح کرد. نویه وخش سال 2024 زنی 22 ساله را شوهر سابقش با 3 ضرب کارد به قتل رساند. چون این حادثه ها در تاجیکستان کم نیستند. ده ها زن دیگر بعد طلاق از طرف همسران سابقشون لطوکوب می شوند یا به کمیش هدف فشار روانی قرار می گیرند. جنگ و جنجال سالها بعد از طلاق نیز ادامه می یابد. قضاوی شدم دیگه نتونستم توقف کرد. کوشش هم برام کشیدم. آخر کارنامه‌ام کشیدم. همینجا بازم نوغاتی. درود بیننده عزیز، برنامه سلام خواهر را بعد از تنفسی طولانی از دوشنبه تقدیم شما میکنه. نشر دوباره ویژه گفتار از حیات زنان هم به جشن بانوان راست آمده است و این جشن زیبایی بهار به همگی مبارک باشد. طبری از صحبت‌های بالا پی بردید، امروز یک جا اطراف این سوال میاندیشیم که چرا حتی بعد طلاق هم شوهران سابق به تعقیب و نظارت همسر پیشین خود ادامه میدهند. با او جبر و ظلم میکنند و نمیخواهند زن را رها کنند. حالا پوره صحبت مردی رو که همسر سابقش را کشته است میشنویم. همین اخرو مرافعی کی بود؟ یه هفته پیش بودم خیلی. قطعی هفته پیش قطعی همین سابق اولاد با خورده بودم خونه. فرزندت هم بود و نبود؟ خودت فرزندت سابق اولاد نه؟ فرزندم برده بودم و برده بودم فرزندم. نه بودم فرزندم قطعیش بدم. الله همه را فایده میکنم ما اصابم بزیلش. در این نوار هم که چند پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، گپ سری همسری سابق است. به نقل مرد او خانه زن پیشینش را آتش زده است. جزئیات حادثه و موقع دو طرف معلوم نیست، اما دیده می شود خود مرد هم سخت آسیب دیده است. در 2 سال اخیر سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از چندین مورد کردکشی، لطوکوب و قتل زنان با دست شوهران سابق آنها خبر داده است. آمار دقیق زنان جدا شده یا بیوه‌زن‌ها نیست، ولی هر سال در تاجیکستان هزارها عائله از هم می‌پاشند و بحث و جنجال طرف‌ها از جمله برای تقسیم مال و ملک، خانه یا فرزندان و یا از روی رشک و خصومت ماه و سالها دوام می‌کند. این بحث‌ها هم در بعضی موردها با فاجعه و یتیم ماندن کودکان انجام می‌یابند. یک چنین حادثه هم که 4 ماه پیش در مومین‌آباد رخ داد، هزاران نفر را در این جا و سراسر کشور به وحشت آورد. زنی جوان در خانه پدر و در پیش چشم مادر بیرحمانه کشته شد. مقامات با گمان قتل او شوهر سابقش را بازداشت کردند. همکاران ما به منزل این خانواده به مومین‌آباد رفتند و حالا گزارش را در تقدیم علیشیر ظریفی میشنویم که به این قضیه روشنی میاندازد. این تخت عروسی جوهربی 27 ساله است که چند پیش از مرگش از خانه سابق شوهر به منزل پدر آورد. شاید امید داشت که با همین دیگر مناقشه او با شوهر و جبر و ظلم پایان می‌یابد، اما چنین نشد. به نقل مادر شوهرش در همین جا هم به سراغش آمد و او را با 11 ضرب کارد به قتل رساند. مادر جوهربی شاهد حادثه بود. اومد گفت که مرا جواب من داد. گفتم در کجا؟ گفتم میرم دید که جواب من داد. من 3 طلاق کرد. 9 روز استاد خانه ده. من 3 طلاق 9 روز استاد. روزی امروز 16 روز هم 10 روزگی بود یا 9 روزگی هم که مقصد مردکون هم روز می اومد همون سحر نم خیلی چوی دم کردیم من یک اومد همین کردم که دیگه نتونستمش مثال قچکم که اون اومد خونه در اومدم خونه یک میدک ده که هیچ شنه فهمیدم اما کردم که نمو ترموسکوی دم کگیره بیره کم پیشم گودک گفتم گودک نسوزن یکم شرخ میشوه و من فکر کردم که چپلق شب کدیسته او را من ندیدم کرچشه من فکر کردم چپلق شبش داره یکی گردم نگاه کم گشتم نگاه کم که همین 3 بارم اوچه تریکت دیگه نمیدونم او برو گفت یا نکشد گفت دیگه هیچ نفهمیدم همین 3 بارم خیلی گفت غلطید. به نقل نزدیکان جوهربی دخترشون در گذشته هم از رفتار شوهر شکایت میکرد. خیلی زندگیش میاد شکایت میکرد روزی که من تریم ایسا گفتم گلاکوش تقریبا نشه یک موی میره جنگ جنجال میشه خیفم بچم زندگی صبر توقت کو.
ҷавҳарбӣ баъди ҷудо шудан аз шавҳари аввал бо наврӯзи зафар ки дар ҳамсоягии онҳо зиндагӣ мекард оиладор шуд. дар 4 соли зиндагии муштарак соҳиби 2 фарзанд шуданд. яке 3 ва хурдӣ ҳамагӣ 1.5 сол дорад. мард ки ҳоло дар боздошт аст дар гузориши видеои вазорати корҳои дохилӣ гуфт сари қаҳру ғазаб ва аз рашк ин корро кардааст. Игаш мара гуфт ки масалан ма дига чӣ кори кунакам тада проблема нест ягу. Масалан кори хид нагу. Ман хеле гум ма ғазабӣ шидам дига натонистам тоқат ка кушарам барам кашидам охир карданашам пе кашидам. Ҳамҷа база нуғалти. Масалан ма да киҷо зам назам хеле кучаш гирам фирм дод син яхи фирм дод. аммо волидони зан мегӯянд рашк як баҳона буд. аммо аз ҳисоби қонуни ислом аз ҳисоби қонуни ҳукумат ин дига ҳақ надорад ки мисол заншавҳарӣ куна мисол рашк пайдо куна. вақте ки рашк пайдо мекард мисол дӯст медошт ами фикри фарзандошам мекард ами мисол ҷавобша намедод ва ин коручи намекард. ҳамаи бунаи рашк карда ки ба фалони дида ки фалони. ба гуфтаи мақомоти ноҳияи муъминобод наврӯзи зафар баъд аз ҷудо шудан аз ҳамсари аввалаш бо ҷавҳарбӣ издивоҷ карда буд. зани якуми ин мард 3 сол пеш худкушӣ кардааст. дар ин қазия ҳам наврӯзи зафарро гумонзад медонанд. ҳарду ҳамин парвандаҳои ҷиноятӣ дар истеҳсолоти ягона якҷоя карда шуданд ва айни ҳол ҳарду ҳолат мавриди тафтиш қарор дорад. ҳоло 2 фарзанди ҷавҳарбӣ ва наврӯз дар тарбияи 2 оила қарор доранд. як муддат дар хонаи волидони ҷавҳарбӣ буданд ва ҳоло ба назди хонаводаи падар бурда шуданд. дар соли 2025 дар тоҷикистон беш аз 8.5 ҳазор хонавода аз ҳам ҷудо шудааст. дар натиҷа ба иттилои кумитаи кор бо занони тоҷикистон қариб 7.5 ҳазор кӯдак мисли ин 2 тифли акнун маҳрум аз оғӯши модар ба истилоҳ зинда ятим мондаанд. дар роҳ ҳастед меҳмонӣ ё дар ҷойи кор илоҷои хондан надоред имкони дидан ҳам подкасти радиои озодиро бишнавед. нақли гӯшагӣ танҳо барои шумо дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ. як таҳқиқот маълум кардааст ки дар 54% мавридҳо хушунату зӯроварӣ нисбати занони тоҷик аз тарафи шавҳару хешовандон ва таваҷҷӯҳ кунед аз сӯи шавҳарони собиқ сурат мегирад. яъне дар рӯйхати озордиҳандагони занон ҳамсарони собиқ ҳам ҳастанд. ҳарчанд ҳам бино ба қонунҳои дунявӣ ва ҳам динӣ мард баъд аз талоқ додани зан ҳаққи дахолат ба зиндагии ӯро надорад. вале чаро ин дастурҳо риоят намешаванд? дар ин бора мо назари чанд мардро пурсидем. хай шояд мубаншо ягон чи мондага ягон ишқ мондага ягон ошиқӣ мондага ба бисёриш ба хотире ки фарзанд дора намехоҳад ки мисол ҷудо шава мехоҳад зиндагиро бар мустаҳкам куна бисёр роҳҳоро мебина дар ҳамин ҳолат ман ҳамин фикр мекунам фикри шахсии ман не одам дар ҳолате ҷудо мешавад ки хай ғазабонӣ ягон чи пишаймонӣ дора мумкин пишаймон мешавад. албатта ҳам нофаҳмӣ ҳам рашки ягон инсон аст. одамое ки мехоҳанд ки зиндагии ҳама одам нағз нашавад бояд вай одам аз ӯҷек вақте ки талоқ дод ё ки ҷудо шуд бояд ҳар кас ба роҳи худаш ба зиндагии худаш бояд бошад. ман фикр мекунам ки вақте мард заиф ё сустирода аст чунин кор мекунад. занро ранҷондан мумкин нест. мард бояд фарзандон ва оилаашро таъмин кунад новобаста аз ин ки аз зани пешина аст ё не. ин фикри ман аст. аксарият решаи чунин бархурдро ба суннатгароии ҷомеаи мардсолор бастагӣ медиҳад. беҳрун асурова ҷомеашиноси тоҷик нақши зулму хушунат дар давраи то талоқ ва ҳамчунин тарбия дар оила дар замони кӯдакиву наврасиро бартар медонад. масъалае ки шумо матраҳ кардед масъалаи рӯз аст. дар асл на танҳо фикр мекунам ҷомеаи тоҷикистон балки аксарияти ҷомеа ба ҳамин мушкилот рӯбарӯ ҳастанд. акнун бинед худи масъалаи ҳамин зӯроварӣ ё ин ки зулм нисбати занҳо мутаассифона дар давраи ҳаёти ҳамзистӣ ки якҷо доранд ҳамин чиз ҳаст. зӯроварии равонӣ дар мадди аввал меистад ва занҳо ин ҳамчун зӯроварӣ қабул надоранд. яъне бинед аллакай решааш аз ҳамон давраи оилавӣ дар хона масалан духтарбача агар калон шуда истода бошад ё ки писар ҳаминҳоро ҳамчун меъёр қабул мекунанд. оҳиста оҳиста ҳамин ба меъёр ба мардҳои мо низ қабул мешавад. яъне мард таҳқир карданро ҳамчун меъёр медонад. вақташ ба хӯрок тайёр нашавад ҳатман бояд ё хушунати
равонӣ ё хушунати ҷисмонӣ кор то ҷое мерасад ки хушунати ҷисмонӣ ҳам мешавад, яъне заданама, куфтанама ё дигар хушунатҳо. Бинед ҳама аз хушунати оилавӣ дар овони кӯдакӣ гӯем ҳамин хел рафтан мегирад. Кӯдак чизеро мебинад, ҳамун фарҳанга дар оилаи худаш ҷорӣ мекунад, ҳамуна ҳамчун моликияти худ қабул мекунад, яъне ин чизи ман ҳаст гуфта, ҳамчун чизе ки аз они худ. Вақте ки оила ҷудо мешавад, баъзе мардҳо ҳамин баъди ҷудо шавдан қабул надоранд ки рашк аст дар ин ҳолата, як рашки зиёд аст ки чӣ хел ин аз они ман буду масалан ба нафари дигар оила бунёд кунад. Баъзе нафарҳо масалан хусусиятҳои характери онҳо ба худписандӣ ҳастанд, хусусиятҳои эгоистӣ аст ки намехоҳад не ман қати хушбахт нашуд, дигаро қати хушбахт шуда нашуд, дидан намехоҳам, маҳрум мекунанд, масалан масъалаи иқтисодӣ қати маҳрум мекунанд ва дигар хушунатҳоро нисбаташон раво мебинанд. аз ҷомеашинос хостем бигӯяд ки занон бештар аз сӯи шавҳарони пешин ба чӣ навъи фишору зӯровариҳо дучор мешаванд? амин боз хушунати равонӣ барои он ки маълумоти кофӣ надоранд, яъне онҳо фикр мекунанд вай хушунати ҷисмонӣ шуд, шаҳвонӣ шуд, он ҷиноят аст, а хушунати равонию иқтисодӣ ба ҳамчун ҷиноят қабул намекунанд, яъне маълумот надоштани ҳам аз ҷониби мард, ҳам аз ҷониби зан, яъне равонӣ бештар телефон қати занг задаву таҳқирҳо карда ё дар ҳолатҳои дигар рӯбарӯ шудан таҳқирҳо ва дигар хушунате ки бештар мардҳо нисбати ҳамин занҳо раво мебинанд баъди ҷудо шуданам, анамин хушунати иқтисодӣ аст. Бовар кунед масалан баъзе вақт оилаҳо то 4 фарзанд қати ҷудо мешаванд. Оила ҷудо шуд, фарзанд ягон айб надорад, яъне таъминоти фарзанд вақте модар кор надошта бошада, аксарият масалан занои мо на ҳама соҳиб маълумоту соҳиб касб ҳастанд, яъне онҳо дастнигари ҳамун падари фарзанди ҳамун кӯдакашон аст, яъне то як вақти муайян ки соҳиби кор шавад ё мувофиқи ҳуқуқ масалан то ба балоғат расӣ вай ҳуқуқ дорад, падар дар дилхо масъала бояд кӯмаки иқтисодиша расонад. Анамин ҳолат ба падаро канда мекунанд, ҳамин ана ба монанде ки як гӯем қасдам гӯем ҷазоам гӯем хато намекунем, ту ҳамин зиндаги ту ба маъқул нашуд, ту рафти масалан бо дигар нақши иҷтимоӣ дар ҷомеа, ту обрӯра масалан хел кардӣ, ту фалон кардӣ, ту беҳмадун, ҳамин ҳолат ба ҳамин ҷазоҳоро аз фарзанд гирифтани мешаванд ки бисёр кори хато аст. Масалан дар аксарият ҳолатҳое ки оила ҷудо мешавад, азияти калона пеш аз модарам фарзанд мебинад. аммо чаро дар бархе ҳолатҳо кор то куштору бераҳмиҳо ҳам мерасад? яъне як мард то чӣ ҳад бояд ба зан эҳсоси қаҳру нафрат дошта бошад ки фарзандонашро аз модар маҳруму ятим кунад? аз ин ки ҷудо шуд азият мекашад ё чӣ? ба ин суолҳо ҳам аз Беҳруна Сурува назар пурсидем. мо ҳамун фарҳанги ҷудошавиро надорем, ба монанде ки фарҳанги оиларо сохтан осон аст, не ки устувор нигоҳ кардан бисёр мушкил аст. ана ҳамин ба монанде ки фарҳанги оиладориро имрӯз мо қариб ки аз даст дода истодаем. Аксарият ҷавонои мо ба маъное ки ҳамин номаш ба як оила мекунанду баъд мебинед дар як вақти кӯтоҳ ҷудо мешавад. Масалан имрӯз шумораи ҷудошудагона аз масалан 20 сол қабл ё 10 сол қабл муқоиса кунед, ин хатар аст, ин бонги хатар аст барои ҷомеае ки умуман хел нишондод дар мо набуд. Масалан агар муқоиса кунем ҷомеаҳои дигар ба масалан гуфта истодам кам ҳолатҳое мешавад ки баъди ҷудо шуда масалан ягон ҳолати акун сахт агар қасдона бошад ҳамин зӯроварӣ ё ин ки ҳолатҳои ҷазо баъди ҷудошавӣ мард нисбати зани ҷудошудааш кунад. Аммо дар мо имрӯз дар шабакаҳо дар асл мебинем ки ҳамин хел ҳолатҳо шуда истодааст. ҳамин фарҳанги ҷудошавиам дар мо рушд накардааст. Масалан ҷудо шудану ба ҳоли худаш гузоштан ин фарҳанги ҷудошавӣ аст. Бо дар ҳолати мушкилӣ кӯмак кардан ин масъулияти ҳамун падар аст ки нисбати фарзанди худаш ё нисбати ҳамун зане ки чандин сол қатиш якҷо зиндагӣ карда ё баръакс хушбахт шудан аз оне ки ҳамун зани пештараш хушбахттар шуд, масалан оила бунёд кард, ҳамин дар мо имрӯз ташаккул наёфтааст. мардҳои мо акун ҳама ба дахл надорад. ман бо вуҷуди он ки ҷомеашинос ҳастам баъзе масъалаҳоро таҳлил мекунам, мегӯям ки дар оилаҳои солим ҳамин чиз дида намешавад ва ҳамун ҳолатҳое ки мебинам ҳамин вазъиятҳоро дар оилаҳои фикр мекунам носолим аст.
آنهایی هم هستند که پس از رسما جدا شدن فوراً ازدواج میکنند، ولی همسران سابقشان را برای بنیاد عائله یا رابطه با کسی دیگر فشار میآورند و در برخی حالتها آنها را طلاق شرعی نمیدهند. با این راه از او گویا قصاص میگیرند و میخواهند پیش راهشان را بسته نگه دارند. این چه برخورد است؟ این همون چیزی که اونها معلومات ندارن، یعنی معلومات حقوقی ندارن، نمیدونن که این جنایت از خود همون مردی که همیشه مناسبت میکند، بعد آخرش به میفهمد که مثلا زن در این حالت رسونده است. و همین معلومات کافی ندارن، معلومات دانش‌های حقوقی ندارند، نه زن نه مرد. همینا رو باید استوارتر کرد تا که اونها درک کنند. پس از جدا شدن زن باید چگونه رفتار یا چیکار کند که به این مشکل روبرو نشود یا خود را حفظ کرده تواند؟ وقتی رسیده است که ما در عصر زندگی میکنیم که زنها باید صاحب معلومات، صاحب کسب باشند. در همین حالت اونا مستقل تر میشن، دستنگری مرد کمتر میشن. مثلا همون در چارچوبه مثلا قانون مشکلات خود حل میکنن. بسیار حالت میشد که تو کشتار نشد و به مسئولان مراجعت نمیکند که وای علاقه راه علاج دیگر ندارد، کار تا اینجا میرسد. معلومات ندارند. دستنگری مرد زیادتر که هستند، بعضی وقت به بسیار فشارها اونها تا باور و طاقت میکنند. ولی به تاکید این مصاحبه ما باید با مناسبت و برخورد خوب با زن و عموما خانواده عائله را استوار نگه داشت. با امید پایداری عائله ها خاتمه دادن به جبر و ظلم نسبت زنان، برنامه را اینجا به پایان میبریم. منتظر شرح و نظری شما هستیم. شاید چیزی بود که ما نگفتیم شما نویسید. تا دیدار، خداحافظ. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما، در وقت دلخواه و جای دلخواه.